said there be a say thinking out of the box. Eboa, because Obia can say doing the same thing the same way and expecting different results. A madness, formula for madness. Formula for madness. Sa do kronwa wo ye no sa wo sa kwan ba ko no aso. So now we expect to say results no be different. Adamo. Because massa. Okay. Utimi mfa abensi jaso wa wie chimunsu na ode nkwa na si jaso no a mummegu aduane so a na enkate na odegu enkate kwan na odegu entimi na ne nkate kwan entimi na ne nkrakra enti wo ya enkate kwan a obedi dia nkate kwan na obedi enu nti da bia no ye pese o man ko yanima esese ye niema bia edifa from there yaye aduru ba bia ehun sunsanso amoaye no shouldn't be repeating it enu nti sebre bi meka masem bi se factory bi na omo ye pant twakoto ya ye hye no fam ya omo ye pant ya ye pon a na ebi production omo ye na bi ayira yetimi de nipa no nyina ko hye bathroom na ya roll ahunu se obi hye pant no dobra na bibibi saa because omunkuta hwe na omunkuta bag enso nema o produce no na bi ayira enti oma research ya no ntwada ochima bi na ka say managing director saa ye pon a ne research nkofo nyinaa mi de mesusu say ocha no pa omu frifie ba ye research wo mo obi ase ye nkwase asem na o kan ochima de frifie ba de say o frifie ba ni fie ho ye bibia ni ho a o wiade aba enti so komomu a na ye nema no bia ayira no ye search na hu se wafa bia na wo mfa bi ye be search so ye wro bia pieto a twakoto ba ko pe enti ade no de wonwa ochima insist ya na da kron se akora ya bibia enye yenti ochima asemu ni tasenwe da wo mo ye search nipa no yebe yedi wo mo ugura factory ho na de okwadwaye ese wura ho me hwe opand nipa no 90% na wo mo nhye twakotobia wo fom omo ba na omo be sheko oba no se okonjunsa no afi wase na wase taza nti opo na wo se chi na twakotoba ko pe se enti owi ahwe enti wo mo bia so a wo hu se sankofo ba naked wo form na wo ma be wia ayi no bia enna ma wo krake ayi no enti don't do the same thing the same way and expect different results. Who change now thinking out of the box who you make na general chairman what say NPP for no can say mo ba ye munye bibia enwanwa bia na wo mo hyehyɛ a mo digu ho ansa na wo mo fira ba mu no na eja mo ba ya mo dis one faso minim say what we ya Martina say wo mo nya hu say Ghana for Gidia na ahwan wo mo Gidia ahwan wo NPP mu no wo mo nya hu say eno na de wo mo call defeat num enti yende eye de se wo mo da so wo esumu saa ebeboa ye next elections ya mre pa mai wo mo da so osumu wo mo da so osumu because still no wo mo nyanti de enti a defeat no bae Sammy no mo akasa mpre bebre amma kase ade a eye the biggest problem saa tam no ne se gidi a ewo timamufo ene abantam eye NPP na Akufo Addo aban no ahwan enunti solution enye IMF ana bibibia so obi discover ba beche ana ye be discover bibi foforo bi ebeboa yen ade a SSA yetimi re-establish a ebema yamamu agina ne naso ene the trust between government and the government
and no, there is no substitute for that. And no, and I replace here, and no major factor I replace here. All the other chips are falling in place. I see. Into young Twasso now can developments in Yamahodo mobile motumia. Sir, Makase says economy no, and a foundation, and no, ya improve. Yan rubabia, as I say, yako, and Tiagusu him say, first 6 months, yet me at to an amount say there. Na brada yanim no ebeko yama afi so dollar cedi asemui obia na eno na ye amanfo dadwin bebrebe sesia de ekono nse Ghana fo nyina di ho adanse wa mo se anya eno asomu no on se ama petrol sem ne manema ne nyina ebi etototo na kwa because omai bia obeko wanim no the major security threat is your currency. And it say ultimately get a good handle about your currency. Other policies ya we no economic policies ya na etimi etutona kwam. And you almost say no agina baako mo ba ye no mo nche dan tuatua ka contractors kanum ni ade na mo tuatua mo ka e be sa slack gains ni na be sa slack afa kura no say Russia Israel ene Iran war na America policies bia Donald Trump de aba no eno na ama dollar na hoden ekofam na emum nyam de minim say what bi da na wo so kura ye banka matete bi na me che sa arguments no em say wo ya wo ntie de wo ankasa campaign some say mu dollar no follow ye ni ade no na free Russia Ukraine war enti ade na war foforo beba dollar no em follow na fe de the city no em follow na fe de economy ana Russia Ukraine war no ajai there be eguso pa say eguso na foforo ba be ka ho enti afa na nka se ne ma no say kura na say ekoyi a wo say enonti na ekoyi so I say wow tiasia enye me ye na betwafo de ye tiasia enye I see na mami hwa di we mo ba ye ma ye policies bia du ba bia na nwanwa owura gabby asare da ko was say Mahama were the most prepared president. Sasa mnamse nkofo gina no si bone eye onwa se o kan sa ana se ebia no o ka de kanfo akeke enye kanfo no a recognition of an obvious fact because apart from Bibiano President Mahama the vice president was say abedi president baako na wanya akwanya akotena kire ahwe ono anadwuma wa ye pen asan hwe wo mo a wo muso adi president no bi pen enti mfia nwotwe no odi asua niema about ono ne record ene the other presidents so record and wa hunu potholes no hu say saa we de em say men koto saa de mu entina ne performance no aye outstanding the opponents bebre kura kamfo no nti Gabby asare da ko onka bibia new say out of the way or recognize it an obvious fact. Okay. Now mobile yen susu no president before say the basis on what you oral. Na what you oral no and someone pie mu ba baby no say oh president Akufo Addo saa na ya enikura nipa be 9 bi no do mutum Victor Salome kwampepra danagboda pinum ni ade na do ba ye o mechi obi agum mechi o ye enu amfie nwotwe ensiaga enti we oral ya en muso kura ma ye we agi no enu so ensiaga se wo hwe we ye till saying the fight against corruption e o mabem yo de dika menyi ni say
fight against corruption no the contest between number of people are president biachiatum enye no ne fight against corruption. Fight ye ba no ye ka say ye ba ye launch operation recover all loot. Enti obi bia yede aban ajapade bi ahye onsa no aye no basabasa ana wa baby bo oman no kro no en bia no ye beya nhihye a ye besaji sa oman na ajapade de ama oman enye about minister for ana government appointees yesi obia individual private person kura se utimi bo aban kro no enti saa mente se minua kuma Wontumi na da ne ho ka adwamu na o ka se menye minister menye ambassador menye board so menna board so ana so mun sorry e cha se jisa da board bi so ana o ye minister ansa na watimi awi aban japade da bi sa aban japade wo enti se o ko wo don sa ko kan asa se ye hwehwe ne agi ana ufom oman mra eti ahwehwe ne age enti enche se oman no mu corruption laws no yedidi ebi a politicians a omo occupy position kwa there be no dey part of it but corruption ye corruption obi obeye bia no ufom mra esese mra ediu enti amanfo binum so na womo ayete se de yaba na ye betua ye tiafo a womo aye bibia tia empen yeso ye ba betua womo ka no dabi nya sa na tie kura oh sir efri se ye ba no ukọ election se wo ye won hihye manifesto enti ukọ ton ne ma mienu o de manifesto won hihye a se etoma wa o de be ye adwuma eno baako ena nipa o pese okokodi akonwa no enti uton nipa no no asan aton enhihye a wugidi se ye de nipa no ba o de nhihye we be ye adwuma e de abu oman no enti saa ne ma mienu ene ye de call ya bato no eye candidates nipa ye pese wo mu bedi oman nanim ene enhihye a ye ba ye de be ye adwuma saa nipa no de be ye adwuma enu nti yeto aba na nwini a eche se saa ne ma mienu wodi akodwom ama amanfo na ato se wo ato de a eho akatua ena se wo mutua enti se yenya to aba ma o ese se o manifesto commitments no wodi ye adwuma yesu ye gidi se ye 2024 manifesto no ye kan no plain black and white se de oman no keta asehye ne proye abedu na emfie nwotwe nipa bia betena banwa no so na wo mo aya mamu bone ama oman na japade akwakoye se wo mo abeha oman no enti wo mu didi o mbetimi wo mo beko na wo mo de yawa campaign wo mo Jáil man no ama wo mo fiewura no na wo mo de akọ mo ba bi no ye to asade no so ebeha nti esese ye san ba ne reset oman no obi bia wa wi a oman japade bia no yetimeje enhihye bia ewo hɔ a na ye de bu man no a wo mo ba wo mo abesakramu ama ne ma asai institutional deterioration ne sa ne manu nyina no ye ba be sisamu ne san de sa ne manu nyina gina ne nan so eno ne reset agenda no media migidi se eno ye one of the biggest attraction ema election results no ba se de ba ye no eno nti Ghana for asomu amaye wo mo hwe se yensem a yaka ye bohye a yahye no ye de be ye adwuma enti ye de sa bohye no ye adwuma ema obi amfri ba bi meka se jama ye wini wie ye ya ne akọ twato adwene bi aka se we ya ha ye pe ye mia no we ya ha ye pe ye mia no utiri mu fita enti amoa enkum enti ye ba ye wo mo ya frɛ wo mo ye wo mo nso a wo mo adi dwuma bebre wo abanda da no mu a obi amisa wo mo hwe enu nti monya butre
na de ɛsɛ ye de to no yɛmfa nto na abaye no mo baye mama chama nsuo mama nsuo na mo baye eniema egum wanimu a ya danse se nipa bia de grim no ɛdɔso paa ho ɛdɔso paa na usi nsuo mu a uyi unan mako o ka sɛ ebi ayɛ adwen sɛ ɛna mahu sɛ bɔne die wei wɔ ha mahu dwirim wei wɔ ha mahu wei wɔ ha mepɛ sɛ nka yɛayɛ ne nyinaa ɔnyɛ ɛde a na kyɛ sɛ ɔdelay nyɛ saa ne teɛ biribibiaa ɛyɛ no nidisoɔ ɛno nti ɛdi kan ɛpaw committee a wɔn bɛ collect information ɛno ne oral committee no mehu sɛ na NPP fo ati agyina mu ora no ni nyina so ne sɛ ni constitution mu eni mra bia on ka sɛ unconstitutional enti ati hai sɛ me pe information dia ya de na me ka sɛ me soma sɛ nipa miensa mu nkɔhwehwɛ saa information no mfa mra ada ye manifesto no ya mpa nipa ama omo ankɔ round ankɔ bisa amanfo de hia wo mu ne de hia wo mu say yes na eno no na mrabe na ewom enti wo ye leader na wo hia information na wo pa ba sonko bi say yenkɔ hwehwɛ saa information no mfa mrewa minyi ni say wo hia constitutional backing bi say say ye mra bi a ekyere say as a president no betimi asoma nipa ama o makɔpɛ information enu nti na wo mo ka me manka ho hwe kura because minim say mfuto na mo tugu amanfo anim ena me so obi a otu kwan a first no ye nkwara no ye kɔbɔbɔ ne enim say tima ekohia mo ye suro pa unim joma eto ye nsuro ai mi wana musuro just say ehumbu aka wow ehu aka no na o yesa omo ba ku bi kura ye nchele o biala mi wa no ochele obo ochele enti no sa information no ya gada bebre but oral committee no enu nye legal body bia say ko ba bia but information ya de ama the proper institutions here wo mo ye hwehwemu na o ma prepare dockets no dia ba ebi na asase a eba do enti ye nto ye boase na wo mo processes our information no but the omabom sobo ba ko no say attorney general ye Dr. Ayeni ba ko a wo mahun say onya information bia instead of the courtroom what the newsroom no ba press conference ani ko charge ni pa na minim say what we so a mate pa ase kukuru no anya ya keke so nyai se bia nipa no wagada information na wo wati asikuru mu se witch hunting we yenye boni bia na ye se ya se wo boni ese de kire akwara sawo yi ase bebrebe a se na kire na se ayesi anu wati asim na dwombia bebo bia na akwara wati asim se mpanifo bebi na hwan banie yetimi bo woni mi ahwem bi ne ko wo gine mu akwara gine mu sa akwara gine mu sa enti ye bebi sa se na hwan banie ana sabi impredu asampani se sebe o pese waja 9 tra na ofuru dua koja 9 de banana yet free suro bana atre o penu bokwa sebe ko aja na so a no akoya no boko na wa no akọ frefre se o pese waja 9 tra enti e betre mu ama I see na ye jaso agina sa judiciary ho no suspension of chief justice what was some me kwa one swear president Mahama in was swear Professor Nana Jinopoko Ajima in any other senior speaker no nyina fe mu ba ya mutu no
Minister, I want a man for express say, Kamunya man international, I didn't cry. No, the way I see fast one will be a petition, I say, you suspend my motive, you're so call baby. And go home, come out to say. Oh, me did say, Nipa bebre so nyanti ase say, amamu no, rule of law. Or no, I say the law is the law. And your rule of human beings. And unti say, unuani obi, say waswe obi in, ana wunswe obi in no. Mra ena ebu maino. So it's rule of law. Enti mo bia nya na dwen say individual bi. Okay. And ordinary pe eye bibia. Law no wo ho. Ena institutions wo ho. Ena law no a church kwan say yade we to a anu aduro nie. We to a anu aduro nie. Nim say behwempo aduro yen fansa kotodwe yade. Enu nti no yade bia beba bia no ewo anu aduro. Enti mra no a ya hyehye a ye constitution no ene mra ekeka ho no. Ya kire se amamuo no koso na yade we ba mu a kwa we ne efa so sa. Se yade we ba mu a kwa we ne efa so sa. Enu nti saa yade no a na abaya mamuo mu no. Ehun nura etese efa so sa no. Mejiri se eno a na timamufo enam so a yede sa saa yade no. Wobekai say emfie beye na na se numni. Consistently research bi e beba bia na che say amanfo gidi a ewo state institutions no bi mu no ahwan mo kai surveys no bi wo ha Afrobarometer global info analytics ni nyina ade a run through and say amanfo gidie ewo state institutions no mu no ahwan because wo mususu say aban a obetra so no watimi aye niema bi a compromise state institutions no adwumaye enu nti no ade a edi democracy no nya enu nti eka ho ne de manifesto say ye ba then say ye reset institutions no nyina babia evidence wo ho say institution no enye na dwuma yie no okay. We leader now so want to anamon a ebe ma institution no aye na dwuma yie a na Ghana for to abama o say be den betra ho na hwe ade a ese no na ense nko untra ho sa ena bibibia yenye no enidin enti bibibia ewodin bia no unim se wo ho enu nti se eba se amamfo susu se judiciary no problem wo mu a kwanya ye fa so correct judiciary ene ye fa so correct ena wo mo atwere constitution na akire se Ghana ni bia osusu se problem wo judge bia ho no akwanya wo ho se ultimate di petition eba now the bar president the so ye no wo ho nie council of state the say wo mo ye no wo ho nie eno so na say Ghana for no a wo mo respond to survey no a wo mo kire wo ma adwen se confidence in judicial process no akofom no ebinom na asori say ye tu anamon say ye correct because untimi ntra ha say America for me correct judiciary na bibia ma gise mo citizens no na eye enti citizens no na initiate action na responsibility constitutional responsibility a ewo president hon say SSO no so tu anamon no eno no so atu sa anamon no ene ye nyina ye hwe process na start ye nyina ye hwe ba bia ebe kwa akuduru udi kai wo police station na woni bimu enti
ensem ya abaya da bia me prejeje sa na mai kura. Oh, okay. Dia me twan ni say petition anonso no. Ebetimi aba say adwemmoni bi na aba otirim. Adwemmoni ba kura tirim so otongum. Otongum e na wo di we aba. Enti say ye kokohwe. Na committee ana system no e go through e ba na wieye. Ne e ka say Chief Justice ho so a. Wo petitioner no ya ne also asem. Other citizens of the state no as I say almost sorry a question petitioners no say wonim say bibia ni ho boapaye ene wakwakoye edi oye na abeto man so sika ye say no yadaje a ye say no court ayi a kwa transie na di we aba na aboto agu ye di we aba ni nyina ye westi sika ye say sika ye say o man na daje debate ya aba ho ne time ye westi nyina no ni nyina no eye cost a sse petition no eye frivolous wa sse petitioners no so yetimi pe akwan bi so se ebetwe wo mo aso se dan kwa ama no enipa bia ntimi nsore nkoye sa vexatious petitions no mfa me westi o man no tam enti no yanhwe nkosi de ade no bekọ akosi ekosi na ye exonerate na ewo ho anamo a ye boti anu so ewo ho anamo a enunti ena constitution no ka say ye processes ane maseya yenye no in camera meka ho ne ye no sa oh constitution no meka ho ne atwere say bibi say ba ense say ye bu nipa no fo ansa na ye di nasem enunti ehun sem nyina yanka no kokoamu kokoamu nkyere se obi kotra ba bia e kana na o bibia ekoso bia eye recorded sechina asem biba ana obeboko adu se yahurahura no ba bia record no court betimi a oda se yemie so na amamfo hu na mmom yenya ni asem nwieye ukoko dra ho na obi bedi adanse entra ebia obetima betwa ntro bia asem bia enye nokre na enunum nyina edaja enti a kire isi ekokohwe se saa danse ne nu nyina be ye ntwa nto so a de oti ya anti de oti yeso wa hu ase kire na abeye kan bia eda nipa no so enunti na ye ka se ade no constitution no ye ka se ye nya no secret enye ono nko chief justice nko na montuo ene ye no secret ena enye ono ne pe ene ebegina so aka se ye nya no secret ana me ye nya no but so ye petition bi kura bai se enunti na ye botugu ye no me na ye me wonwa se ye betimi asomu se chief justice no o se open no open there yenye no sa because chief justice nyo no ne constitution no atwere ato ho na ye power supreme court judges ewo parliament ya ho abato bia ye secret unim ye to abayi secret ye to abayi speaker yeah abato no nyina ye secret enti enye se process ya yedi chief justice nkwa na ye secret constitution no adwene ho ahunu se ye to abawo nipa ho a ese ye secret ye general election ye nyina anya secret ni ye no ni nyina enunti a fundamental principle of democracy enti anya within suspended chief justice no ono ni pem no obeka se me pese eye right bi am wave this particular one no enye ono ne right okay and yes actually shall na chese yes utimi sisa no etwere bi mo press so mo bra yo na yes mo akofa na nkwa asefo na mo akofa fitafo abetwafo nyina yakoka ho ayetwere bi sabre me kai se na mo chama bi a na onu so twiro bie no ebukuma wo kontrase na chama bi chama say any di kan point
choba ni a oye didn't call ye minister on kai. Choba ni ben. Oh, Ankoko. No, minister about choba. Oh, choba, appointing the minister. Hey, behek me take Ghana for. And then a choba ni appointing the minister. So, enti bibia o ye mamu no. I told that you think out of the box. Problem what solve? I repeated the same formula. I solve problem and solve no. Ugu so use the same formula no. You get to the same results. On say before I check constitution way. Now constitutions bebre aba omaimu. From colonial times, meaning say womo a focus on omai na bako semwe farmer mu hono. From colonial times, from 1948 to date. Na 3 years biya nsakra eba ya mamu. 3 years biya. 3 years biya. 3 years biya series. Besi say June 4th eba. Na 3 years biya nsakra eba. Because 1948 48 constitution and no right after the riots near the and na free ho and na 48 constitution Alan Ben's constitution Alan Ben's is they say dead at birth and na 51 51 constitution so 3 years and you be 54 constitution and you be independence 57 so and 1960 a republic okay 1960 no crowd yes the criminal code no of the 1960 yeah republic ye home free ohima abroche hima see completely 63 and one party state and 66 coup d'etat by coup d'etat 24 and 69 Buzia election so and 72 Buzia so and by National Redemption Council National Redemption Council 72 no edu 75 and now mode Redemption Council no free ho be SMC Supreme Military Council so it is na didi mo 3 years kosi June 4 omuka say we na be last the coup that will stop all coups ni and the ben cross jiwa mu dia ba after say no nyina boba ya na fe 1982 and na buy they say PNDC buy ya e be twa ne manyina so nti ye be ye constitution no ye trans say ye nhwehwe de nti a saa de no ba ne ntimi nsi ano enti saa ye ntimi nya constitution e be last enti na kwaye ye fa so yi akrachefo nko binum lawyer fo nko ne certain professionals say wo nko anko ye constitution no ye hu say hotosin every say nipa wi wo mo no wo mo dodo ye say e wo manum and o me the elite in society enti majority of the people no wo mo participate in the constitutional making process obi na ekoye mra be yan wo mu komu enti se wo mu ni gidie wo sa mra no mu a enya adwuma ye betu agu enti na ye se na ye nkofa ordinary people even in 1978-79 kwa na constituent assembly no kura ba anya adwuma ni nyina enya fa ordinary people market women hairdressers butchers ne obia nya kwanya ebeka na dwene wo mu enu nti ne ya sa constitution ya agina hwa besine first NPP campaign wo mo say wo mo ba first in wo mo to constitution na to agu hey that was aduba henum campaign wo mo ye no ba no wo say
constitution if you say betwafo mo we organizer for wo no kra de wo ma wo akrachefo meka wo ne nankwasefo ne abetwafo ntena the same table so ene ese monko na ye ndie saa ordinary people no wo na ye majority wo so na ye mra na ma wo enti me wunim say ye to aba me ba consultative assembly no ah baby me pani kasie bi pa buzi a classmate ene contest yi wonchi ho wow enti me sa atamikuta only first degree papa yi akọ Cambridge akọ Oxford nom ne ade nyina na yeko gina ya yeto aba papa yi sorry ye akọ Cambridge wasua Magna Carta waye wei bi ni nyina gu ho enti ono ena sese ye de no kọ na okokọ ye sa amra no me sorry na mse a me de me nko abruchire da me nko enti abana kasa no oye dada ba me sumi ajaba enti menemu ane wo ha menemu na kokusibo menemu na bushfire ba menim de kofa ba menem we ba etise menemu na sabe ye communal labor eboye ya ne enemu na yese enti minimo hawo enti mra no a ye kwa akoye no emra yadi kanya ba beye a ni nyina yatu agu no akrachifo num se ya ne fa wo mo ena wo mo koye ya anyeyi enti ya de ena de ye ne a yemfa ye hu nipa ne enkoye mra no na enu ne begina enu anu ye de boss wa me na me sen no na sabe na unia ya jan we ya jan de satem na wo mo na ye mpanimfo no e mpanimfo na say ye kedes me na me wo zonal level ya ja no regional level nti wo mo na ye mpanimfo no e keda pa darko meka emu asem ja kire wow general nanu na me ne NPP ni pipani di nkomo pa na we raise point bi say pa Ghana se wo fa obi a onim politics ni mu pa so ye NPP ni o so ye hwan ni o nipa ko no gise oba na ase befie bibi kakra efiri ho wo de na efie nyansa ana se ye politics na wodidi mu no na ama wonye saasue hunu na nyansa no ebi wo fie na ebi wo wura mu ana oh there you because I'm can fie nyansa na ntiase ho minim me de say enchire nkamfo ne ho ai me kama dwene enna de madru bia no still a mission de me hobby me kenkai ayipa na no kwa asa kobo masters Kofi Annan busa so na o de ye den me kenkai abakosem ne ade bebre na da bia ye sem wo me libraries ne ade ti da bia no amenya free time no mission de because say o update okay o knowledge wo niema bebre so de ekoso wo wiase de ekoso wo manum de ekoso wo amamu ahodo a etwa manum ho ahia bia no usua say asembia ba ne de ho asem ebisa wo a obetimi anya ho adwene enti na make say da bia no de enti a esua history ne say wiase nanim said de beya oman betimi akọ nanim abusua betimi akọ nanim ekuo bia betimi akọ nanim no esese usua wa bakosem na hunu se me nananom duru ha wo musontiye enti a kira o se bibi wo ho nti me duru ha esem tutuma na mo yi said de beya be nsonti me nananom duru ha wo mo hwe ase
enti ase yetra ye nananom ahwe ase ansa ne atimi agyan ba bia ka se bio na wo mu nim nyansa enu nti no wo ya sa em say eboa ema da bia wo upgrade knowledge enti abibibia so a me disi mani so se meye no me hwe se me bo modern se meye no ye bibia ni ho a odi mame a me joku wo ho ahun se nipa bibri se mia manka se we na ya me background a me ko school a me sua ya nipa bibri ni because wo mu se yi unua se do awrade fa ne kransie wo ka se emre bi kwa uni ni sia ho ka se wono no se du katia no sabra ye sua mra no na o twabe me twabe and I'm say my twabe so that because say o me no say jo no ya madam fo ni ma ba ko se mo no me so minim ne de now between education and we organizer now we tuo blacksmith na school now na in between we sade and that's how call a year say bi me of a blacksmith me of China me try more a blacksmith enti no craft bia o ye bia no also uye bi enti edru ba bia ye botuo naniwa no ano ne ato ne de ato banku ni konkonte bia di ne de akot school enti etu aniwa ne man kitinkiti bia ese utimi ye no usua from isatem na child labor sense muimai nti uti papa chia ana wo fa bia chia de oye no usu ye bi enti me ko school a craft ye mfamra me etuo na mesene na me de what did you call my teacher na say no na me of am wow because the kwa no ye unique compare kenten prayer nom ne ade a we be say wo de be ba unique no you are likely to talk nti me kwa na matopo craft 89% so any dormant ya yenwuno ye de abro hono enwuno ne ade ene Russia ye de prapra da mu ne ade enonom na me ya me de kwa unique different from the obia beye nti da bia no once da bia me ka say thinking out of the box eboa because obia ka say doing the same thing the same way and expecting different results a madness formula for madness formula for madness sa do kro no a wo ye no sa wo sa kwan ba ko no a so now we expect to say results no be different adamo because massa okay utimi mfa abensi jaso wa wie ai chimunsu na ode nkwan na si jaso no a mummegu aduane so a na enkate na odigu enkate kwan na odigu entimi na ne nkate kwan entimi na ne nkrakra enti wo ya enkate kwan a obedi di enkate kwan na obedi enu nti da bia no ye pese o man ko yanima esese ye niema bia differ from there yaye aduru ba bia ehun sunsanso amwaye no shouldn't be repeating it nunti sebre bi meka masem bi se factory bi na omo ye pant twakoto ya ye hye no fam ya omo ye pant ya ye pon a na ebi production omo ye na bi ayira yetimi de nipa no nyina ko hye bathroom na ya ro ahunu se obi hye pant no dobra na bibibi saa because omunkuta hwe na omunkuta bag enso nema o produce no na bia yirate enti o ma research ya no ntwada o chima bi na ka se managing director sa ye pon a ne asearch nkofo nyinaa me de mesusu se o cha no pa o mu frifie ba yen search wo mo
Obiase yen kwase asem na o kan wachima de because ofri fie ba de say ofri fie ba ni fie ho ye bibia ni ho a owiade aba enti so komomu a na ye nema no bia ayira no ye se ki na hunu se wafa bia na wo mfa bi ye be se ki so ye wuro bia pieto a twakoto ba ko pe enti ade no de wonwa ojima insist ya na da kron se akore ya bibia nye yenti ochima asemu ni entasenwe da wo mo yese chi nipa no ye di wo mo ugura factory ho na de wo kwadwaye yese wro ho me hwe opand nipa no 90% na wo mo nhye twakotobia wo fom omo ba no omo be sheko oba no se okodunso no afi wa se na wa sanitizer nti opo na o se chi na twakoto ba ko pe se wo enti owi ahwe enti o mu bie so a o mu hu se sankofo ba naked wo form na o ma be wi ayi nu bia na ma o mu krake ayi no enti don't do the same thing the same way and expect different results. Who change now, think out of the box. You may get it. And that brings me back to 2024. And sana omeyi kwatwabano leadership in parliament. Most sa woman nyina ma ekoye and look part of the strategy mutim de win in 2024. Oh, I know they said the end justifies the means. Enunti no me ka se ya to aba ma me di party ahye me nsa nti omo ma me kwan na me nya nhihye a me gidi se ebetimi produce resource a ye nyina ye expect no ye na anya yi a momfa ho sobo emoyen nti everything we did no me ka se me nko am ntimi mfa victory mre party me ne team no a ye assemble ya ye di yes adwuma no nyina no I think say assembling the team no eka ho na team no so womo so contributions ya womo de baaye a yetimi eye no eno na di victory no collectively e baaye na womo so a yesesa womo jina brewo party no mu no almost so because of ye ne ba attitude a ye de ba no nti no almost so am feel say ye yi wo moto twene enti yetimi nya wo mu nyina ho den ebo mu ana yetimi nya sa ayinu nana bi say no my compromise ana na den. Oh, there be so bobor. The obi wo ha. There be oba onu na ye ayipa so abedi pele. Se nye match bia no oba ekoyie. Ebedru ba bi no. Na hu se saada no ankasa ne ball bo no. Ha adwen. Na team a wuhia wo mo no. Bi a wo mo nso no. Wo mo kwanya wo mfa so bobor. Oh, very good dribblers kama. Na wakoshi another team buga that the bininum na omo ba you don't throw nko for say yenko bubu omo na mu so we changes so enunti we change na ye ka say coach kura metra bench a ye wini match no a na ye de cap ba enye coach ka say we friends captain ko tra bench na ye wini match no a say captain na na friend man be ma onu a na che say ye na free mu ana say ye win ya ene mo pe ayi ba ya nkunimdie ba ye no wo mo a yesisa wo mo gina bre no uhu say ye yi wo mo to twene there be say Muntaka was interior minister precisely that means ya no na me dey no wan go say say obetimi achimi atumu o Ose alaji say de me shall say obetimi achimi atumu o say wan na beche ni papa atumu won akwara boni da enti no obia hunu wo hye bibia se a to da bia enhyase no amanfo hu but
the end no and because wa unia chairman sabonsu was it the muye nsakra no akra na ka ho bi mi o mso yi no na say baa no na omo betra ha omo si o de omo ye no omo asay omo party omo ayese enso na omo sugu omo yamu na omo sugu omo yam until the end justify them. Until leadership is about courage. Ubenya butra hwehwe situation bi mu na hu say anamon we na me take abeboa. Correct decision making, correct judgment. Na unya take decision no the courage to implement that decision. Na wahwe so say ebe deliver results. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.